tunggal. Enda turang baru semergana eda berutarigan krina kama pai pelar doba alau kendu tukur buru baru se erjabu iya janah berekendu karitoto res pasu-pasundu man bana gelah sangat pagi jabuna cawir yang metua seh bagi surah-suranta krina ulah ya sakit-sakit murah rezekina alau kendu turang eda. Iya, itu duh kelandu kakak. Gelari pelo dalis kalenda. Enda lodra kelaku. Enda beras pihar beras meci hawa meglah pihar kal tundindu meci hawa perjabundu sekari bagi surah-surando. Dua anak kena tegang-tegang tundi kena. Mangga mai. Buat belau. Buat belau. Jujung, enda belum cawir ke jujung. Enda ku jujung belau cawir gelah cawir perjabun anakku sekolah serasi ya. Seh bagi surah-surah kita krina. Adi godong surut kam pengantin rasi rembah kulau. Gelah situ. Enda turang eda krina kam apa kam la ipilih kami ija ibas warisi sendah reh beberendu mereken singalo bre-bre kam krina ulah nendu karena belin kitikna tapi terjang bagendangan dengan terbereken rendu ija pak karibas acarandu sahkendu toto res pasu-pasundu nandangi beberendu jadi enda turang eda alo kendu ikam beras pihir gelah pihir tendi sesura-sura sehat kena kena. Sehat bah perjabundu. Enda mama silih kam kerina tarikan kersang mergana ras temandu sedalanan Erjabu kempundu tahpe beberendu enda lit i ban kami si pengalondu enda ulanendu belin kitikna sekri basa cara nungurana berekendu toto ras pasu-pasu man kempundu tahpe beberendu sile gelah sangap ya bas perjabunna. Enda ibas warisi sendah kalimbubu kami ginting mergana ibas warisi sendah ya pedalin kami menda karena cikan makana uga kariblin kitikna ulah kal tama-tama ukur bas kalenda amin agia bagenda genca pensahkan kami tau undung enda situhuna makana ugalitna bagai alau kendo seh karibas acara andu rebelas kaman kempundu entah pe beberendu gelah sangap ningen cawir pe perjabuna seh bagi surah-suranta kampe malam ningin meriah ukurndo kami pe meriah kalukur kami krina alau kendo
buat nak. Langkah tak pas piringai mah. Okey. Buat saja mah. Betul-betul nak. Anda ni. Gamat. Lanjutkan di. Nggak usah tua. Di narikal ang adung. Oke tua. Ang adung pejujung ibras pihir. Ngalucikan. Isikap kenduka karena sekali singalo perkempun. Harus sikap-sikap kam singalo bre-brema. Kam sekali ngerana ndahi kalimbu bupuang do. Cipu kena sir belas tarigan mergana. Ya. Enda mama mami reh kempundu ija kap kempundu tah beberendu ning kurjawu paksa sendah ka ibanan de karena sepengalondu ulah karinandu belit kitikna seh kari bahasa carandu bandu belas ndu bandu ajarandu man bebere kami yang kapken kempundu tah beberendu alo kendu alo meriah ukur mama mami silih. Sekali sikap kam sirembah kulau krina berubarus ras berubarus. Sekali panggung do erteran kam krina bagai kuakap. Buaina 486.000. Krina berubarus nai rasinggo berubaruskan. Ulalit si tading-tading. Adindah kam rah belakang gelem kurung teman do engko kontak. Bagai ya. Iya cok, 14 kau. Man bandu turang kami berubarus rasinggo berubaruskan krina kam aindar jabu permendu yendes kena man bandu sirembah kulau jadi kitikna toto kendu gelah cawir perjabun permendo lah sehat iya seh bagi surah-surah anta bahasa carandu karir di dongkam lah sehat juah-juah permendo ujur alo kendo buat amplopna jujungi beras pihir permendo ras anak ando bibi tulis kam 2 kalak ngodorok 2 kalak bagai siena lah dorok horaskan ke pudi sebab kalimbu bura pudi permain ras anak ngenca. Iya bang, madungi kami lebih arah sinerah maka kari Bandu. Bagaimana? Oke. Sekali pengantin dorok kam kundul ku pelaminan. Si teruskan lebih arah sinerah. Ay maka kari berikan man. Turang eda nandai bapa endar jabu beberaindo maka alo kendu kayu lumas enda jangan pasu beberaindo rasa nak andu belah nambas jabuna pe pagi sehat-sehat dia jumpa rezeki Sekali ada. Tutup kendu cawir perjabuna eda turang Karir belas maka na belas kam kari beri kendu tua ras nasihat man beberaindo rasa nak andu sampai sehat-sehat Trina kalimbubu kami Alo kendu. Alo kendu alo remriah ukur. Jujur. Ya, jujung Indo beras pihir nandangi beberapa Indo anak Indo. MK berubarus Indo berujinding di tengah-tengah jabudo. Mewakili saja mengikuti prokes. Amburkan saja kini aku. Enda arjabu beberendu kempundu memuda lit pengalonde endam siti buena ulah tambah ukurundu kari pesel cakap ndu berendu pedah ras pasu-pasu
ibas projobun kempundur beberendo enda. Bagenda mending kami lebih kurangnya Tuhan semua susah. Alokan alu meriah ukur. Ya. Oke, perinacik. Ya John. Ya John. Enggak. Asan tabi dengan kami jujungi du beras pihar beberendo beras anak du bro kembaran dengan dai bro ginting anda bro kembaran di tengah-tengah dabu du langa lang lainnya anda cikan perkempun cikan beras peningan ngau kami banci surut ari asan tabi anda kali bubu silih kami nangor jabu berendu toto kendu pasu-pasudu gelah sangat perjabunna sangat rezekina berjalan dengan baik kerina alo kendu ulah nilai du sikit banyaknya tapi nandulah ketulusan kami awai pas kari acara andu ban katandu enggak enggak dia lang piring sen saja bandu piring ya bang kamu nak buru perangin angin kain hari suruh-suruh anu tole ya bagenda enda dah hendak sesuai janji kami tepati kami ngenda ngudung galeri kami jadi kami ditadingkan kami sehingga ya ido kami likin kenaka oh penindih pudundai bang kalah lebay sikap kendu penindih pudundai ulalit ura ulalit tambah babandu kucenda karena penindih pudun beri kendu bang coba bukan duka manak beru perangin angin ya si tulis kami asum kita ngembah belo selambar sadawis kapal coba non merah beli mengucai kerina cincin tumbuk pirak sen 10 ribu belau cawir cincin gua pita kena jai malah bolit tambah lah bolit kurang bang lanai lid tole kayak dengar surah-surah andu iya woi sarung sap mangga telu kayak nari surah-surah andu tamandu karena ongkos mulih nai ongkos mulih apa perkenaan istilah tentang kapur ini kari bebanci moen keburungan nomor ini iya, ayo gua kap langsung saja berikan lu tua kelas cepat. Halo ya. Ya, kusel men kali buku. Ya, to, jakam. Nding usuh dem na berikan baru semerganandai. Paseuh numan semuyak ndokrina. Ya, gua kak bagenda. Karena ngomeda dung krina gua kak masalah acara nari ngenda. Gua kira-kira seban. Ya, arih kamar sana berubarus karena acara ini nagilan deh. Aturkan dulu pakai sekali kita mau Ya, ada yang go ser-ser karena kade utang adat endai. Gua dengan susurandu enda, kai susurandu. Karena adat acara nari. Karena acara. Sidungi acara bersuara senda. Lah bagai gua kia karena kita manci kremas cakapkan. Cakapkan. Ya. Jadi gua pas kam sekolah serasina, gua ban akan peradatan piga ban. Kamu ngenda si harkus kas dapur, ada tak kamu ngenda si ngatakan ca. Apa kami ngatakan ca? Piga. Piga ban. Bagai. Ya. Bagai nda ate kami nak beru. Uga.
Sabna si biasa na laksanakan di kota kami. Ya. Karena acara ini dekam biasa telu dua, tapi di laka kersempat. Kita karari maka dikaikan. Sada-sada si ban. Oke, ya. Gua penin waktu ahlan ibu jadi- sempat. Sada-sada, kam lebay maka ku kami. Maka karis pengadu si adu pengantin ada sempat dengar kari teman meriah. Iya. Ya. Sada-sada si bane maka Kenari donglah dong acara jam sada ngau kita amin maka. jam sada man kita. Oi. Ya, jadi jenda bas kami pemerintahan desa Lorakit. Ijane bas nangkih-nangkih mata warinai ngodalan peradatan. Karena agi kami si dilaki, Laudria Ricardo Branginangin. Ras anak kami si diberu, Fitriana Bru Barus. Ope dengar isahkan kami, entah lid kam si mada utang idau. Silit bukti nasah, berikan kami waktu sada menit, rekam ku jenda. Sada menit. Iya, ngomnya pasu-pasu. Malah boleh dah itu lalit. Jadi bas jenda bas pemerintahan desa Lorakit kerjasama ras pemerintahan Deli Tua secara peradatan karau isaksikan sangkep geluh baru mergana terus kudas bagai sangkep geluh perangin angin mergana terus kudas lah ketadingan anak berupa kebar secara pemerintahan bagai ras peradatan karau jam 10 lewat 10 secara peradatan karau sah bas jenda kurang lebih nabas kami pemerintahan desa ulah tama-tama kukurundu. Bagaimana dengan kebeluhan kami? Bujurman di Bata, bujurman banta Krina.